Akuyimele ngoma ngelo kwi-channel yakho engunqa phambili igama uXolani noma kuPastor Winning uPastor wezwe uPastor wakho sibe la kuyona ngingosi la siletha khona abalaphi bendabuko niyesikholo ukuthi abaqotho futhi basebenza ngokuyimisela kuletheni ama solutions empilweni yakho namhlanje nasinqamuleke amazwe sala kwisifundazwe ngeMpumalanga the place of the rising sun lapha na ke ePetrotif noma ke Mkhondo sikhona kona ithanda ukhanya indawo sithi ke asibone ukuthi ke yini angasicebisa ngayo ke la omunye wodokotela sibe mkanti bofu udokotela uSimelane kunjani siphelile bodi ngifuna namhlanje nasibheke la noma sicebiseke la umbukelo wethu njengamanje ubukela ukuthi ke kubaluleke ngani ukuthi uma umuntu ugezwe ukuze kuzothandeka emphakathini noma nje ukugezwa kubaluleke ngani umuntu kugeza kubaluleke kakhulu uma umuntu uphila uthandeke ebantwini nasemphakathini so la masikhuluma ngokugeza uma izothi ngiyageza nje mina iveli nginamazi ngineshower nginebath ngasigezela nje so lokugeza sikhuluma ngako mhlawumbe ngikuphi ukugeza be deep mthandazo ukuze abantu babotho sikhuluma ngalogeza sikhuluma ukuthi nje umuntu angene eshower afaka ama shampoo ageze kahle anuke kamnandi afake iqholo kodwa sikhuluma ngokugeza okujulile kugeza akusiko lokho emashaweni kwaseyindishini ngilokugeza kwempilo lokugeza lothola ukuthi kukhona thizeni lonako ini emzimbeni ini wakho bese kuphazamisa impilo ini yakho umuntu uphila okay omunye uzothi no mina impilo yami ihamba kahle angaboni lutho lubi angaboni lutho kongiphazamisa empilweni nje yonke into yami ihamba kahle then lo muntu loyo isidingo sokuthi ageze sikhona yini mhlawumbe kungenzeka akhona amathunzi athile afuna ukususwa kuye kodwa akawaboni uyagezela esinye isikhathi lokho uthola ukuthi umuntu athi izinto zakhe zihamba ini kahle ini ngakuye kanti akhona lamathunzi la kuye kodwa lamathunzi uzawabona kodwa mase emkhathini webantu noma ahlezi ekhaya emndenini njengoba sekuthi kuyakhulunywa makusakhulunywa ekhaya labanye balwe inawe bangaboni ngesolinye njengawe usho ukuthi okunye futhi singabona la udokotela usho ukuthi kungenzeka kube namathunzi kodwa uthola ukuthi lamathunzi akho mhlawumbe unawo kodwa ngenxa ukuthi akusumuntu opay attention to your life unganaki ukuthi nginawo ngoba mhlawumbe kuyenzeka mhlawumbe abantu balwe nawo uthi mhlawumbe hayi bangisukele nje bayadelela kanti inkinga ilesimo samathunzi impela ungawanaki ini wena bantu balisane inawo unganaki njalo ukuthi yini mhlawumbe uthuthulu mhlawumbe bakuxosha emsebenzini uthi hayi vele nje ngoba vele mhlawumbe inkampani ayenza inzuzo vele kufanele sidilizwe kanti udilizwa nje ngenxa yethunzi elithile kwemzimbeni amathunzi awafani maningi inhlobo yamathunzi asikhulume ngamathunzi angaba khona ukuthi imapha amathunzi angembatha umuntu njengamanje isimeni sakhe sokuphila bese siphazamise isimo sempilo kweqala ithunzi lelikhulu ngaba ngumdliwa okay lethunzi lelikhulu liyahlupa futhi kakhulu abantu abaningi bahluphile umdliwa mhlawumbe kafushane dokotela uyini umdliwa umdliwa idlozi elimbi ufika kanjani lo mdliwa kumuntu noma idlozi elimbi leli lifika kanjani kumuntu bese limphazamisa lifika ngibekise nje ngekuthi ekhaya kube khona umuntu oshonayo ashona ngekugwazwa ashonile ngekugwazwa nangamvali linceba inini so uyafihlwa lapha emangcwabeni uhamba nalesimo neselenceba makafika kulamadlozi lamanye inephasi bamhlabuke balwe inaye mabalwe inaye bamxosha ujika lo muntu abuye lapha yini emva ekhaya masabuya indlakhala umuntu so ubuya sodloze libi so ubuya songumdliwa manje ngalothi akamukelekile ngale kwelamathongo bese abuya ke manje so yahlupha lakha so ngena ke kumunye wakhona ke so uthola lo muntu ukuthi uyahamba agezwe ahambe agezwe ahambe ngagezwe kodwa na solo yena akulungi lutho then isolution yini kumuntu onedlozi noma ombethwekile ilo moya womdliwa umdliwa uhlupha kakhulu ngiko ngikuthela ukuthandako enimini ukuthi ubuke uhlole uhlolisise ubone kulomuntu ukuthi yini la ingahle kahle elapha endla lo muntu uthola ukuthi uma usihlolisisa kahle ubusho usingilomdliwa
lo mdliwa phela uzenza ngasina unawo udlozi ngathi nana kusiwe udlozi sekubhaca kancane la inedlozini kusithi usukungabonakali bapha kugeza ngathi kuna sekubhacile kona lokwasathana kuyinkinga ikona kwakubamba kuthaka usinaku ke solwa inako sowususa ingona uyakwazi ukuthi umuntu onomdliwa umsuse umkorobhe ngiyakwazi kakhulu yini enye mhlawumbe engaphazamisa futhi ke la isimo senhlanhla yomuntu noma ukuthi engadala umuntu ukuthi abe nesidina emphakathini abantu mabe eqhamuka babe nesicobeceobe isicasu bamdinekele mhlawumbe enye dokotela engenza ukuthi umuntu ube naleso simo lokule ngapha sicithwa isichitho seyinkinga kakhulu siyawubhidliza umuzi ngibona ngathi nesichitho ngichithiwe manje ubona ukuthi abantu mawafika ebantwini bangakujabuleli ubona ukuthi usofike ekhaya ungajabulela ushukhuluma nebantu bangakuthathi njengomuntu nasemsebenzini kube khona thizele ungahambi ingahle ilapha ngakuwe kwenzeke liqala basolona bakhombe ini wena ngathi isichitho sesingenile lapha kuwe basulela ngawe yonke into nje ebheda ukusulelwa ngawe uba first suspect makunento wrong uwena number 1 suspect nginasi isichitho sawungene kuso bafake sona ke okunye dokotela sesizwile ke indaba yesichitho mhlawumbe omunye uzothi anginaso isichitho yini enye futhi engambatha umuntu wrong engeze ukuthi umuntu babembuka bamnyatse amathunzi amathunzi amnyama ayahlupha kakhulu siwathola njani ke amathunzi mhlawumbe yini engadala ukuthi umuntu agcine senamathunzi amaloyo noma ubudedengu bethu amaloyo nawo asaphakathi asekhathi nokuthi ekhaya makukhona umuntu oshonile angithi kuyagezwa uthola ukuthi yena akagezanga mangagezanga ke yena lethunzi libuya lapha enikuye so ithola manje yena angumuntu kodwa na lasihamba inamathunzi emzimbeni inwakhe kuyinkinga kakhulu nako lokho okay no icacile mhlawumbe ke sesiya ngasemaphethelweni nje mhlawumbe makusekhona okunye ongathanda mhlawumbe abambukeli ekwazi ongavala isimo senhlanhla noma singavala isimo sogazi ukuthi angabi nogazi ebantwini into engenza ukuthi abantu mayevela baphelelwe ngamandla baphelelwe ngumdlandla attenda nokumnaka nje noma thiwa zama ukubeka udaba oluthile into abangayithatha serious mhlawumbe yini enye ngenza lokho dokotela lokunye ngaba ngidukoloshe dikoloshe silwane lesimbi silwane lesinengane kakhulu silwane lesibela impilo ini yakho labathi spiritual partner isilwane isipoki lesotetiswe sona uhamba inaso lesithiwa lempilo ini yakho manje la lesibulala usho ubudlane bakho nemuntu ohlekisana inaye nasemsebenzini na kuyasifaka sandla kakhulu nako lokho ngiyayilimaza inhlanhla yakho futhi kuyihle ishaya iphela inhlanhla yakho ingabonakali udukoloshe so konke leso sekubalile ke manje izinto dokotela athi lezi mangifikile la usuku ngifike ekhaya ngiyalithola usizo sokufika ekhaya khona impela kunabantu abathi hey mina seke ngagezwa hayi kumnyama akulungi lutho bathi nginotikolosho ngaya wayolahla utikolosho but hayi kumnyama omunye athi hayi mina kuthiwe ngaka ngihambile ngageza bangihlamba mhlawumbe besusa lamathunzi okufela hayi cha isichitho vele sengize ngahlanza ngiyidela wena uyaguarantee ukuthi no uma ufike kumina njengosimelane unotikolosho utikolosho siyamthatha simlahle sekugeza siqinisa hayi impela ngiyaguarantee 100% lokuthi vele ngeke uzohlala ungasizakali usho ngabe sowugeze kaningi solo ini kuyafana lesinye isikhathi lofuna sikubuya futhi dagezeni uthole ukuthi kunemuntu lakha lashona longasekho emhlabeni lo muntu bekahlushwa ngesimo sadikoloshe washona lo muntu angayisusi inleyo sekathi manje makavuka lo muntu manje avukele kumunye walapha enekhaya avukeni la kuye uthola ukuthi akusagezeli udukolosho usiyahamba akusagezeli udukolosho la kuwe sekufuneka manje sigeze nanguya umuntu nanguya okushuthi okuveza ukuthi kungenzeka uthola ukuthi lesimo sedikolosho masangena ngomuntu osowashona senze ukuthi singagezeki kalula ngalokuthi mina zolo ngigeza lo muntu lo kanti lento ifuna niqale lapha yana kulo muntu osekwela amathongo nigeze yena ukuze lento isuke kuye bese ikwazi ukusuka la kulabo zalo lwakhe kukanjalo ngoba uthi wafa ngekuloywa loya ini umuntu ini loya
Yeah. Uthola ukuthi lokuya kwakhe lo muntu walimala hayi khashane walimala khona la duzane. Manje sekuyinsila ilakhaya manje inlembi. Bonke labantu sibahlushwa into ininye ngase kuna insila yalapha yini ekhaya sefuna susa na insila yini manje baza kwathi abantu kuphefumula akhona kusizakala lo muntu. Sishaye ngokujulile indaba sithembe ukuthi uthola ukucaciseleka manje ukuthi uyabona ukuthi no kukhona oshodayo sitshele suggesta hit i-comment section usitshele ukuthi no kusalelana lana la sila la khona sifuna sicobelelana khona ulwazi sishare information sishare ulwazi sinalo ukuze kulekeleleke isizwe sikaMsaniya saba kakhulu ungakhohlwa ukusilandela nimfole dokotela bye thank you Siyabonga babukele. yeah